जों tabok thangai tongo chini Maharaja Bir Bikram Airport heba je koyekdin sekangi ba months sekang जों social media rogo nukha chini Maharaja International Airport khulukjago hinai heba omo international airport khulukjagya just bumung simi slaijaka Maharaja Bir Bikram Airport hinai nok nai tongli ang nok je bumung bus nam jaka busu jorata kompi rongkha je Maharaja Bir Bikram Airport di Nekla ground dog airport oi kamu lama tahu kita sampai tunggu dia berkotor Maharaja Bir Bikram Airport ko di Agotla jara airport dia berkotor sampai tunggu kami himba mo kaisa airport ni mo te bo lama kan amna mangani dia utabo sami tunggu kahampen lam bebang no lama kan no jenau no obo sabai jaka degan par sabai jaka yo airport dia berkotor kami bagai और बेहतर पास होता क्या
Omongkha Maharaja Birbikram Airport first gate. Agini kya? Oma. Ande, tangan cakap ini negara. Kubino Painung Peke Oma Maharaja Birbikram Airport Ketal Selam Jaka. Je agini je kesam ganana Selam Jaka tabok je Ketal Selama bok. Pia bo tabok bo je bayre rogo bo complete khai payako snami payako tere selamai tongo borok bayre bo kaisa chikon char part selamai tongo bitkhongi bayre no get beskang no yang go borok kubangma naising laijak thangna bagai eba je bayre ni borok phaine raba asuk laijak o jaga no Peba sing bisingo mahab glak tam ke sinar tigen nanggo bising hamna bagai hingke joroduk mancha nor nang phono no je bayre ni je place ro ground ro boma haike snam jaka ekdom naithai thok amo on nok ongkha coffee shop house oro bebang na manthogo chatane manirok ai restaurant khlaimano bisingo hiaba mairok da masa abule saimia hiaba je bayra nungmani mutingka abo churu coffee shop tai charok simi je o jagabo sijak Omongkha tini Maharaja Birbikram Airport omo Ketal Selam Jaka ekdom snamani 2 mas ongdrop omo snamai paimani tabok bo complete ongsia ko je bayre rogo je snamai tongmarok omo tabok tebo hamke snamjagi tongo kia ba tabok bo kubang borok airport snamani tabok bo saimia ko baksa borok baksa ke saimangkha Haipana noro bo je nuya ko inke noro o airport noro phainai di ekdom onek naithok tei snamjakha sini je Maharaja ni bumung baino o je airport ni bumung snamjakha Maharaja Birbikram airport hinoi hastini bayre ni je mal khonge ba chini cargo je mal tui phaikenga o jaga no tiklai jago malok omo hai tui kubungma jaga no Hepajak je oro je bayre ni je ground floor togo emon naithoke snamjak je bayre rogo amahai kubungma jaga no khlaijak amahai tuirok ango earphone ni bumung sijaka Bangla English Hindi bai yang o nok ni je bayre dige ke omo je ground je o jaga no tin birkhum nokhoro ekdas namara kisa different case slamja tabok bo obo je project complete ongya ko tere complete dige thangai tongo slamja gai tongo ye bo tai 1 month ni poriro hinka o je kam klemar complete ong hina kha khayo yang glass tepaka oke yang
yang sakawat tiket counter hotel reservation departure. Memakai tiket counter. Yang terhabo entry kelayo. Amungka hapman ni. Ini na first visit kelai jago sini Maharaja Bikram Kisut ni airport. Kia ba ang koidin seka je airport no YouTube ro nukha je news ro nukha snam jak mani kia ba ang nukha angoro haijege tai 2 months ni porang ga obon je project obo belna complete ong mani porikha mote bonai ong nai ke je tabuk bo chini tipra norok je nugya khainke o airport no norok boro khainai dia go nai thok je noro alka jaga thana ni kenor lai kai manai angkai belen tong thoka tamni heba chini Maharaja ni bumung bai pharjma bagai o airport ni bumung no norok tong thoni ni angkha complete ong yakho na no complete ong yakho amai tai 2 mas ringke payu na complete nok amongkha buskani gate kia bayang te mahabia yang te sep exit sima khayo sini haste ni Maharaja Bikram airport ni buskang no eba gana no tekesa kesam Agartala airport tongo phiaba tabo o kesam airport tai fly rok nokoria or just cargo eba mal rok simi o jagwo ship flyo passenger fly rok o jaga tai nokoria phiaba omongkha kesam gate ko ekdom tabok tai ayango gari rok korikha tai gari rok bathagya just o jagao je mal lok phaike simi o jaga ship khlai riyo